Poštovani gledaoci, pratite emisiju Gradske teme. Naš današnji sagovornik je predsjednik opštine Palilula, gospodin Aleksandar Jovičić. Pre svega, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Možete našim gledaocima za početak da objasnite na koji način je koncipirana vlast u jednoj beogradskoj opštini? Pa mogu veoma jednostavno da objasnim. Opština ima status gradske opštine, a ne status jedinice lokalne samouprave i iz tog razloga nama su poverene nadležnosti od strane grada i mi u skladu sa zakonom i statutom koji je usvojen radimo na terenu i pokušavamo da rešavamo probleme koji su pred nama, odnosno koji nam građani svakodnevno govore u neposrednom razgovoru. Ono što želim da kažem, a to je da opština Palilula ima najbolji mogući odnos sa gradom Beogradom, sa svim institucijama, sekretarijatima, javnim preduzećima, ali za rešavanje suštinskih problema koji su od veoma velikog značaja za naše sugrađane, svakako moramo imati dobru komunikaciju i sa vladom Republike Srbije i sa ostalim institucijama da bismo mogli da izađemo u susret nagomilanim problemima koje smo mi zatekli ovde preuzimanjem odgovornosti 2016. godine. Možete li da nam navedete neke od tih većih? Da, naravno da mogu. Mi kada smo preuzeli odgovornost u opštini Palilula, obzirom da je ovde Demokratska stranka sa svojim koalicionim partnerima na jedan neodgovoran način vladala dug niz godina, zatekli smo, pa rekao bih, jedno rasulo. Zatekli smo nedostatak strategije, nekategorisane puteve koji nikada nisu asfaltirani, veoma loša situacija u svim javnim institucijama, pre svega u domovima zdravlja, školama, vrtićima, potpuno jedna nemar koju su pokazivali godinama unazad, jer valjda, mislim, zasitili su se vlasti i otaljavali su svoj posao. Izgubili su svaki kontakt sa građanima, otvorena vrata za građane odavno su zapravo zatvorena, tako da smo mi tu praksu promenili i krenuli da rešavamo stvari i probleme koji već 10-15 godina na ovoj teritoriji postoje. Nedomaćinsko trošenje sredstava sa jedne strane, dosta se ispumpavalo novca u potpuno pogrešne projekte, a da se niko nije bavio suštinski sa infrastrukturom, sa onim stvarima koje čine život, a to svakako jeste asfalt, voda, struja, kanalizacija, ulaganje u javne institucije da naši građani imaju adekvatne uslove kada se leče u domovima zdravlja, naša deca da idu u sređene, uređene, moderne škole, vrtiće. To je ono što ovi pre nas nisu radili, a mi smo u ovih 2,5 godine pokazali da takva situacija može da se menja. Ono što je važno naglasiti, a to je da mi imamo energije, ali zapravo pratiti politiku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji svakodnevno stiže da se bavi i ovim, da kažemo, stvarima koje čine život, od toga da je pokrenuo akciju da se sve škole, sve javne institucije koje su veoma važne za naše sugrađane modernizuju, da se ulaže novac, ako je on uspeo, a da pritom ne ošteti budžet ili podigne ne znam nija kakav kredit koji bi skupo koštao naš narod kao što su to činili mnogi pre nas 2008. 9. 10. 11. godine, onda mi možemo barem to da sprovedemo u delo i da budemo na terenu, da uđemo u svaku učionicu, u svaki hodnik, u svaki toalet, u školi ili u vrtiću, u domu zdravlja i da taj novac uložimo na najbolji mogući način kako bismo opravdali sredstva i poverenje koje smo dobili od građana. Opština Palilula je po površini jedna jako velika opština. Da. Koliko je teško uopšte na terenu prohvatati sve probleme, saslušati svakoga, izaći svakome u susret? Tačno, opština Palilula prostire se na 450 km², zbog toga zauzima prvo mesto po veličini u gradu Beogradu. Po broju stanovnika smo treći, ali moja želja je da natalitet preovlada u našoj opštini u ovom delu Beograda i da se izborimo u godinama koje dolaze da budemo prvi po broju stanovnika. Ono što želim da naglasim, na 450 km² veoma je teško rešiti sve nagomilane probleme, pogotovo što imamo levu obalu Dunava koja se razvijala neplanski, imamo nedostatak kanalizacione mreže, nekategorisani, odnosno neasfaltiranih puteva, sve to što nas je sačekalo kao, rekao bih, jedna neodgovorna politika koju su provodili drugi, ali evo ja ću navesti samo nekoliko primjera šta smo uspeli da uradimo. Kada govorimo o nekategorisanim putevima, odnosno o putevima gde postoje kuće, gde ljudi žive na desetine hiljada naših sugrađana na teritoriji naše opštine, mi smo napravili jednu analizu i ustanovili da imamo 110 ulica koje su neasfaltirane na teritoriji naše opštine. Pre svega govorimo o levoj obali Dunava. U ovih 2,5 godine, uključujući sa ovim budžetom u 2018. do marta
2019. godine uspjećemo da rešimo 89 ulica. 89 ulica na teritoriji naše opštine dobit će asfalt, što znači da naša deca, naši najstariji sugrađani, neće više ići i prolaziti do škole ili do grada, da idu kroz blato, kroz kaljugu, nego imaće asfalt, a uporedo sa time gledamo da omogućimo i bolje osvetljenje i bolju komunalnu delatnost, da imamo kontejnere nove, da imamo sve ono što čini život u ovom gradu, rekao bih, onako kako ljudi zaslužuju za 21. vek. I ne mogu time preterano da se hvalim, ali asfalt, osvetljenje, komunalni red, to je ono što građanima pripada. Međutim, mi smo zatekli situaciju gde su ljudi godinama živeli u blatu, gde nisu imali elementarne uslove za život. Mi smo izdvojili preko 400 miliona dinara do sada da te stvari rešimo i svaku ulicu sam obišao, svakog domaćina sam obišao, razgovarao sa njima i ljudi su prezadovoljni što je neko krenuo i počeo da rešava te probleme. Tako da 89 ulica do marta od 110, što vam govori da do kraja mandata do 2020. godine gotovo ni jedna ulica neće biti, a da nije asfaltirana na teritoriji naše opštine, što je veoma veliki uspeh. Kada govorimo o kanalizaciji, dosta smo o tome pričali, to je veoma složen projekat, veoma skup, pogotovo što imamo teritoriju koja nekako je komplikovana za izgradnju kanalizacione mreže, jer se nalazimo 1 metar ispod nivoa Dunava. Međutim, imali smo pre nekoliko dana pregovore, poslednje, da kažem, pregovore koje su finalni pregovori za kredit koji ćemo podići od EIB-a i uz pomoć grada Beograda i uz ogromnu podršku za taj projekat, moram reći, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, uspjećemo da dobijemo ta sredstva i mislim da ćemo od 2019. godine krenuti u izgradnju kanalizacione mreže. Pre svega čeka nas jedan deo projektovanja mreže i onda od 2020. godine izgradnja kanalizacione mreže na teritoriji čitave leve obale Dunava. Ono što u ovom trenutku radimo iz postojećih sredstava, iz tekućih sredstava Direkcije za građevinsko zemljište grada Beograda, radimo crpnu stanicu broj 2, pošto smo mi uspeli da završimo crpnu stanicu broj 1, jer su ovi pre nas 10 godina pokušavali da izgrade tu crpnu stanicu i nikada to nisu uradili. Mi smo to uradili za 2 godine. Crpna stanica broj 1 povezaće čitavo naselje Braće Marić na kanalizacionu mrežu, a crpna stanica broj 2 koja se pravi u ovom trenutku moći će da poveže ostatak svih ostalih naselja, Popove Bare, Borče, Koteža, Padinske skele, Ovče i Vrbovskog na kanalizacionu mrežu u narednih 5 godina. Suštinski, moram priznati, to je jedan od najvećih problema i mislim da uz pomoć ovih sredstava i uz snažnu podršku koju imamo i od predsjednika i svih ostalih uspjećemo da rešimo jedan višedecenijski problem koji je prevazilazio kapacitete samo opštine, čak i grada. Bila nam je neophodna podrška Republike, o čemu sam govorio na početku, a dobili smo besebično sve u korist da ljudi osete boljitak i da osete da konačno neko se bavi njihovim problemima i, što je najbitnije, rešava ih. Rekli ste da ste na terenu. Kakve su mišljenja ljudi koji dolaze, kojima vi dođete, posetite ih? Da li su zadovoljni, da li imaju osjećaj poverenja u svoje predsjednike? Mi smo izgradili poverenje sa našim narodom iz prostog razloga što svakodnevno razgovaramo sa njima. Ja ne bežim od bilo kakve teme i sa njima pričam potpuno otvoreno. Pričam na taj način šta mi možemo u ovom trenutku da uradimo, koliko imamo novca, kakvo smo stanje zatekli i naravno pričamo o našim propustima. Niko nije savršen. Možda to može brže i bolje, ali za razliku od tempa koji smo videli do 2016. godine što se tiče opštine Palilula, brži smo barem 5 puta. Ako ništa drugo, barem po tome što sa građanima pričamo, od njih ne bežimo, jer ako krenemo od mog ličnog primjera, prvi živim na toj levoj obali gde imamo katastrofalnu situaciju što se tiče infrastrukture, tako da ja ne mogu toga da pobegnem. I mi pričamo otvoreno na koji način da prevaziđemo te probleme. Ljudi, kad nešto uradite, uvek žele više i to je logično, ali ono što je važno to je da se pomeramo sa mrtve tačke. Također želim da naglasim, pored infrastrukture, osim asfaltiranja, rasvete, komunalnih delatnosti, mi dosta energije ulažemo i posvećujemo za javne institucije u smislu domova zdravlja. S tim u vezi ja želim da najavim građanima dugo obećavan projekat koji se obećao još od 2000. godine, a to je Dom zdravlja u Borči.
opet ponavljam, imamo veliku odgovornost, jer kada gledamo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koliko se bori da u svakom delu Srbije, bez obzira koliko je udaljen od epicentra od Beograda, imamo i ambulantu, i policijsku stanicu, i školu, i vrtić, i što je najbitnije, investicije koje će omogućiti da se ljudi tu zaposle, mi ne smemo da čekamo i ne smemo da budemo pasivni po pitanju Doma zdravlja u Borči, jer u Borči imamo preko 70.000 stanovnika. 2019. godine, čim prođe zimska sezona, mi ćemo odpočeti taj projekat koji se najavljuje već 15 godina. Znači, konačno ćemo izgraditi Dom zdravlja u Borči koji će se prostirati na preko 6.000 kvadrata, koji će odgovoriti na sve izazove u narednih 30 ili 40 godina, bez obzira koliko se nasilje bude širilo, ali obzirom da je to treći Beograd, tu se Beograd najviše širi u ovom trenutku u odnosu na sve ostale lokacije. Sredstva su odvojena, ali ono što je meni važno, analizirajući obzirom da sam bio i u Skupštini grada Beograda i u Skupštini Srbije i prateći šta su radili prethodnici, zaduživali su se, podizali su kredite od 6, 7, 8 ili više posto kamate i onda su kao nešto ulagali i radili, a deci ostavljali hipoteku neverovatno visokih kredita koje moramo da vraćamo do 2036. godine, čini mi se, što se tiče grada Beograda. Sve ovo što ulažemo i dajemo, to je konkretno iz ušteda, iz jednog domaćinskog kreiranja budžeta, bez da se zadužujemo kod bilo koje banke, da li su to povoljni ili nepovoljni uslovi, uopšte nije važno, sve iz realnih prihoda i sredstava, i kada to uradimo, znajte da niste prezaduženi, da vas niko nije varao, obmanjivao kao što su to činili ranije. Tako da očekujem da do 2020. godine otvorimo novi Dom zdravlja u Borči, negde sredinom 2020. godine, i to će biti za taj kraj jedan zaista veliki projekat koji će sigurno ljudima omogućiti dosta bolji život. Takođe, pregovaramo i mislim da smo uspeli od Kancelarije za javne ulaganja da dobijemo sredstva za rekonstrukciju Doma zdravlja u Krnjači. Tu imamo malo nekih birokratskih problema, ali mislim da ćemo u toku sledeće godine to prevazići i uložiti preko 120 miliona dinara u rekonstrukciju Doma zdravlja u Krnjači, to je naselje koje se naslanja na Borču. I ono što je takođe važno, odvojili smo sredstva za rekonstrukciju Doma zdravlja, odnosno ambulante u Višnjačkoj banji koja se nalazi na desnoj strani naše opštine. Kao što vidite, pokušavamo u svakoj sferi i u svakom segmentu našeg društva da se osete vidljivi rezultati. Takođe, za 2019. godinu želimo da odvojimo dosta više sredstava za rekonstruisanje svih škola i vrtića. Mi smo nešto uradili u toku ovih 2 godine, ali za 2019. pošto imamo naznake da ćemo imati znatno veći budžet, jer su konačno uspostavljeni dobri kriterijumi, ne kao 2010. 11. ili 12. godine po političkoj liniji ko je sa kim bolji dobit će takav i takav budžet, nego postoje kriterijumi koji podrazumevaju koliko je opština razvijena, odnosno nerazvijena, broj stanovnika, broj javnih institucija, broj nekategorisanih puteva i svega ostaloga. Na osnovu toga će se kreirati, odnosno donositi budžeti gradskih opština. Pošto smo mi u toj kategoriji kao najveća opština, dobit ćemo više sredstava i mi želimo ta sredstva da vratimo, odnosno da damo građanima, da im obezbedimo najbolje moguće uslove, da mogu da se leče, da mogu da se školuju, da mogu da žive normalno. Tako da preko 200 miliona dinara planiramo sledeće godine u tu namenu da uložimo sredstva, a to je da osposobimo sve vrtiće i sve škole da budu zaista na jednom evropskom standardu, i mislim da ćemo to u narednih godinu dana i uspeti. Pošto je kraj godine, kakva je situacija sa budžetom ovogodišnjim? Je li on ostvaren? Koliko procenata je ostvaren? U ovom trenutku mislim da smo stvarali 96% budžeta. Sva sredstva su uložena na takav način da građani osete da se u njihovoj lokalnoj zajednici konkretno nešto radi. Opet ponavljam, u skladu sa našim nadležnostima. Iskreno, kao predsjednik opštine, najveće teritorijalne opštine u Beogradu, smatram da statut mora da se menja i da se opštinama daju veće ingerencije. Ako imate statut koji je donet 2008. godine, kada je bivši gradonačelnik, koji danas obećava kule i gradove, Dragan Đilas, koji je u takozvanom savezu, koji ne znamo ni šta nudi, ni kakvi su to projekti i strategije koje nude, a videli smo šta su pokazali u 10-godišnjoj vladavini, oni su taj statut promenili tako da centralizuju svu moguću vlast u njegov kabinet. Mi sada vodimo razgovore, imamo čvrste garancije
i od gradonačelnika, od zamenika gradonačelnika da će se statut promeniti i da će se opštinama dati veće mogućnosti da mogu da odgovore na sve probleme koje se ispred nas ovde postavljaju. Ovakav statut ne može da vas izdvoji, bez obzira koliko imate snage, energije i koliko želite da se upustite u rešavanje problema iz razloga što ste limitirani. Statut za 2019. godinu povući će za sobom da imamo više ingerencija u smislu investicionog ulaganja i u smislu infrastrukture. Na taj način moći ćemo da uradimo dosta više stvari, jer u suprotnom, ako bismo to sad radili, kršili bismo ili zakon ili statut grada Beograda, što nikome nije naravno u cilju. Tako da i tu se pomeramo na bolje, što znači da ćemo doći konačno do decentralizacije, koju su drugi najavljivali čisto pred izbore, a mi, kao što vidite, bez ikakvih izbora u ovom trenutku želimo da decentralizujemo Beograd, da vratimo vlast, odnosno moć i odlučivanje građanima gradskih opština, a oni će vršiti pritisak na nas šta su to prioriteti. I ono što je najbitnije, uveli smo praksu da zajedno sa njima odlučujemo kako ćemo budžet trošiti. I mi svaki put pred donošenje budžeta za narednu godinu napravimo jednu anketu šta su to prioriteti i šta je to što građani žele. I na osnovu većinskog procenta ljudi koji su učestvovali u anketi, mi onda imamo jedan alat koji nam doprinosi da lakše odlučimo kako ćemo trošiti sredstva. Potpuno sve transparentno u svrsi toga da građani osete taj boljitak o kome sam govorio, ali takođe je važno naglasiti da pored infrastrukture, pored javnih institucija koje želimo da unapredimo, mi takođe imamo veliku brigu o našim najmlađim sugrađanima. Preko 15 teretana na otvorenom i parkića za ove 2 godine smo otvorili na teritoriji naše opštine. Govorim samo o gradskoj opštini Palilula, plus na to nekih 6 parkića za decu nam je omogućilo gradsko zelenilo grada Beograda, što znači da 20 i nešto novih terena, parkića, teretana na otvorenom danas je na raspolaganju našoj omladini, danas je na raspolaganju našoj deci koja treba da budu i u tom parkiću i u toj teretani i u sali koja će biti opremljena i koje smo već opremili, a ne da budu na ulici, na stramputici ili da krenu nekim lošim navikama i lošim životom. Tako da se i preventivno i kroz radionice i kroz tribine i predavanja borimo za njih, ali u praksi pokazujemo da im pravimo sadržaje, a da ne bude samo priča, gde oni mogu da utroše svoju energiju i da utroše svoje slobodno vreme sami ili sa svojim roditeljima, naravno. Šta to znači za najmlađe? Da li mislite da to vodi jednu novu generaciju koja dolazi u jednom pozitivnom smeru? To za najmlađe znači zaista mnogo. Veoma često na bezbroj tribina sam bio gde smo baš imali prioritet da se obratimo najmlađima i njihovim roditeljima. Mislim da ulaganje u preventivu uvek je mnogo i jeftinije i bolje nego baviti se samo posledicama i optuživati ko je kriv. Bez obzira da li imamo devijantno društvo za 10 ili 15 godina gde su nam mladi otišli u pravcu narkomanije ili potpune destrukcije ili jednog beznađa, ili da ih usmeravate od malih nogu da se bore za vrednosti, da se bore za sebe, da se bore za okolinu u kojoj žive. I imali smo preko 30 ili 40 radionica na koji način da im pomognemo da se upoznaju sa svim nevoljama, odnosno sa svim lošim aspektima koji se mogu naći oko njih u budućnosti i na koji način da ih usmerimo da se bave sportom. Mi smo preko 25 miliona dinara baš utrošili u sportska udruženja u ovoj godini, gde smo im omogućili da deca imaju besplatno bavljenje sportom, gde smo im omogućili da rasteretimo budžet njihovih roditelja i da oni budu, da ta deca budu u salama, a ne da budu na ulici. Takođe je važno, ako govorimo o najmlađim sugrađanima, i meni je to najlepša tema i time volim najviše da se bavim, odnosno da promovišem koliko je važno da imamo natalitet. O tome je govorio i predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Sve što uradimo, sve temelje koje postavimo, koji će biti zdravi, jer sa tolikom energijom i sa tolikom posvećenošću što pokazuje predsjednik Srbije, Srbija će sigurno biti i veće, bolje mesto za život i možemo očekivati u godinama koje dolaze da imamo i bolju ekonomsku situaciju i veći standard, da budemo cenjeni i cenjeniji u svetu, da naši ljudi mogu slobodno da se kreću u svim tržištima Evrope i šire, ali sve je to
donekle uzalud ako nas nema kao naroda. I zato smo mi jedan mali šaf u čitavom mehanizmu koji se okreće napred i želi da promoviše te vrednosti i mi smo od 2016. uveli praksu da za svaki mladi par koji dobije prvo, drugo ili treće dete dobije bebi kolica od opštine Palula, kvalitetna bebi kolica i ljudi su prezadovoljni. 1200 kolica smo podelili ove godine, 1000 i čini mi se 150 prošle godine, tako da nameravamo tu akciju da nastavimo i u 2020. godini. To je jedan znak pažnje, ali isto tako jedna poruka koja je važna, a to je da treba da nas ima što više, da čuvamo našu zemlju, da čuvamo naš narod, da bismo opstali i da bismo i kada zemlju zaista osposobimo i podignemo da bude bar sa nekom evropskom zemljom, da imamo ko će u toj zemlji da živi i ko će da je čuva i posle nas. Kakva je situacija u opštini Palilula sa natalitetom? Da li tu ima nekog pozitivnog pomaka? Iz godine u godinu natalitet je sve veći, ali u odnosu na potpunu ili generalnu demografsku sliku u Srbiji, to je zanemarujući procenat, obzirom da nama više ljudi godišnje umire nego što se rađa. Šta treba uraditi da se to promeni? Pa šta treba uraditi? Baš ono što se upravo radi, a to je da uz politiku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji želi i u Crnoj Travi i u bilo kom delu Srbije koji mi iz perspektive Beograda možemo da kažemo da je zabačen, udaljen, nedovoljno razvijen, bez obzira kakva je infrastruktura, želi da dovede investicije, da dovede fabriku. I ti pregovori, da li su u pitanju investitori iz Turske, Rusije, Kine, Evropske unije, nisu ni malo laki. Treba nekoga da ubedite da dođe i da uloži novac. Treba da osposobite i da omogućite takve uslove da taj neko ne ode u Bugarsku, Rumuniju, Makedoniju ili bilo koju susednu zemlju. To su veoma teški pregovori i to ljudi treba da znaju koliko tu treba uložiti energije, imati dovoljno znanja iz svih oblasti i političke mudrosti te ljude ubediti da dođu ovde. A ti ljudi neće doći ovde ako imamo nestabilnu situaciju, ako nemamo mir, ako nemamo stabilnost. I zato neko kaže, aha, pogledajte šta rade Albanci, šta rade, na koji način tretiraju sve sporazume i sa Srbijom, i sa CEFTA-om, i sa svima ostalima. Ali naš odgovor na to je želimo mir i stabilnost. Zato što svaki naš ishitren potez povući će za sobom možda, rekao bih, loše stvari, a to je da neko opet krene da nam uništava ekonomiju ili da neko okreće leđa od Srbije. Mi to ne želimo, mi smo miroljubiv narod. I to smo sad pokazali i uvijek smo bili takvi. Iako su nas optuživali da smo drugačiji. I zato jedno veliko hvala i svaka čast za Aleksandra Vučića koji vodi mudru politiku, iako znam, ubeđen sam da unutar sebe osjeća veliku, rekao bih, teskobu što mora nekada prećuti i što se ponaša mudro i odgovorno da ne bismo mi kao narod došli u situaciju da sutra ispaštamo, kao što smo to videli već u 30 godina unazad više puta. A pitali ste me kako da se unapredi, kako se podigne natalitet. Pa tako što ćete imati posla, tako što nam mladi ljudi neće odlaziti u inostranstvo, tako što roditelji neće gledati svoju decu samo preko Skype-a, tako ili dopisivati se preko Vibera, nego će biti u svojoj sredini, u svojoj fabrici, na svom radnom mestu i od toga će moći da žive i da, ako ništa drugo, krenu u osnivanje porodice. I zato preko 50 i nešto fabrika je otvoreno u našoj zemlji u poslednjih 2-3 godine. A šta su drugi radili? Šta su radili oni koji danas obećavaju bolji život? A doveli su nas u situaciju da imamo katastrofalan život. Šta su rekli? Proteraće sve iz Srbije, proteraće svakog stranog investitora. Pa ko je rešio Železaru? Ko će da reši Bor? Ko je uzeo u svoje ruke ono nešto što niko nije hteo ni da pogleda, što su bežali od toga? Njihova politika nije bila 2008, 9, 10, 11, pa čak i 12. godine za izbore, rešavanje Železare, rešavanje Bora, rešavanje svih preduzeća koje su uništili. Njihova politika je bila idite u Svetsku banku ili bilo koju drugu banku, podignite kredit, da podignemo penzije, da podignemo plate pred izbore. Šta ćemo posle da radimo sa budžetom i kako će se to posle preslikati na standard građana, na život, na naš budžet, na našu budućnost? Njih to uopšte nije im bilo interesantno. Samo da pobede, da ostanu na vlasti, jer su gladni i željni vlasti. Kao što vidite danas, plate i penzije podižu se iz realnih prihoda. Iz realnih prihoda, ne iz kredita.
Mi imamo suficit u budžetu prvi put posle, ne znam nija, više desetina godina. To su konkretni rezultati, ali za to je trebalo uložiti mnogo truda i energije i voleti ovaj narod i ovu zemlju. A to je pokazao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. A mi to pokazujemo na ovom malom, lokalnom primjeru da želimo da pratimo tu politiku. I borimo se svakoga dana da ne obrukamo tog čoveka i da neko ne kaže pogledajte ili pogledajte šta vam ovi rade. Zato se svakoga dana borimo sa našim građanima da im objasnimo i ako nešto ne može odmah, zašto ne može, a ono što može da promptno uradimo, da rešimo i da pokažemo kako je bilo, a kako je sada. Jer mi imamo u mentalitetu tu sklonost da zaboravljamo stvari i da veoma, ako krene nešto na bolje, nekako se to podrazumeva. Ali treba uvek podsjetiti ljude da smo bili 2012. godine na korak do bankrotstva, da ne možemo da isplaćamo ni plate ni penzije, da nismo imali socijalnu politiku, da smo bili prezadužena zemlja koja je imala javni dug oko 78% od BDP-a, danas je to nešto ispod 55%, da smo imali sve veći odliv ljudi koji je odlazio iz naše zemlje, zatvorene fabrike, 24 sporne privatizacije, potpuno jednu histeriju u vladajućoj tadašnjoj koaliciji gdje su mali ucenjivali veliki, gdje su veliki izlazili u susret malima samo zbog vlasti, ne mareći kako će narod živeti i šta će s ovom zemljom biti u budućnosti. Ta praksa se promenila i kao što vidite, ako imate ovakvu podršku i u Skupštini i u vladi po vertikali, onda zasigurno možemo očekivati, skladno naravno novcu sa kojim raspolažemo, da se stvari na teritoriji naše opštine, grada Beograda, ali i generalno na nivou Republike menjaju na bolje. Kad smo već kod ekonomije, kakva je vaša saradnja sa privrednicima? Da li imate neki direktan kontakt i kako uspostavljate dobru saradnju sa njima? Mi sa privrednicima imamo izvanredan kontakt i izlazimo u susret u svakom domenu njihovih, rekao bi ne želja, ali njihovih potreba, a to je da se dosta kompanija otvorilo u posljednje vreme, domaćih kompanija na teritoriji naše opštine. Ono što mi možemo da uradimo za njih, a to je da im omogućimo infrastrukturu, da omogućimo asfalt, rasvetu, komunalnu delatnost, da im dovedemo vodovod, sve ono što im je neophodno, jer imate firme koje zapošljavaju po 20, 30, 50 ljudi, ali od tih 50 ljudi što tu rade živi 200 ili 300 ljudi, njihove, znači, porodice. Tako da imamo najbolju moguću saradnju i ta saradnja može da se ogleda i u Pavlovskoj kartici. Mi smo otvorili, odnosno omogućili građanima da koriste Pavlovsku karticu koja im omogućava od 10 do 30% popuste u raznim segmentima našeg društva, od sportskih klubova gde mogu dobiti popuste za treninge, od javnih naših institucija, bazena, teretana i tako dalje, do privatnih sektora, do privatnog sektora u smislu tehničkog pregleda, svih servisa koje mogu da urade u smislu održavanja svog automobila, do sportske opreme, preko nekih privatnih klinika. Znači, to je sve omogućeno našom energijom, jer smo sve te ljude obišli, sa njima razgovarali i oni su izašli u susret i rekli da želimo da učestvujemo u tome, da ljudi kod nas ostvare popust i uštede neki dinar. Kakav je njihov interes? Pa znate, to su ljudi koji gledaju pre svega opšte između nekog svog možda nešto većeg profita što bi bio patriot i treba u njih ulagati, treba im dati šansu da se uključe kroz neformalno, da kažemo, privatni sektor, da zajedno ujedinjeni radimo na tome da građanima omogućimo bolji život. To su ljudi koji vredno rade, koji plaćaju u vreme, tačno na vreme, poreze, doprinose, koji imaju prijavljene radnike i koji žele da šire svoju delatnost. Mi smo tu kao opština, odnosno kao država, da im omogućimo i olakšamo da to mogu da urade. Da to mogu da urade, da mogu da šire svoj biznis, da zapošljavaju još više ljudi i ono što mi negde uliva poverenje, a to je da, pogotovo u oblasti građevine, to sam primetio, sve manje ima slobodnih radnika. A šta to znači u praksi? To znači da se dnevnice, odnosno plate povećavaju, jer ako imate deficit na tržištu, vi morate da podignete cene i da podignete dnevnice da bi ljudi ostali i radili kod njih. Tako da i u drugim segmentima vidimo da ljudi sve više traže radnu snagu, a radne snage sve manje ima. A setite se 2009. godine, 2010. godine, more ljudi
je bilo nezaposleno i tada smo baš u tom trenutku dotakli dno, da gotovo ste imali ogromnu ponudu, a onda su plate bile mizerne, odnosno niko nije imao uopšte želju da ih podiže i da podiže standard našeg naroda. Tako da se u tim, po ekonomiji vi sve vidite, a mislim da se u ovom trenutku po ekonomiji vidi da imamo znatno bolju situaciju. Opet ponavljam, daleko od idealnog, ka idealizmu svako teži, što u privatnom, što u poslovnom, u svakoj sferi života, ali ovakvim koracima i ovakvom dinamikom, ukoliko budemo imali, podvlačim sa dve crte, političku stabilnost, mir na Balkanu i pre svega kod nas, možemo očekivati do 2025. godine znatno bolju situaciju. Jer ono što se rušilo 25 godina, što se opljačkalo za 25 godina, urušavalo, bez strategije, bez bilo kakvog plana za ovu zemlju, ne možete podići za 2 godine ili za 3, ali ono što u ovom trenutku zasigurno jesmo uradili, podigli smo Srbiju sa kolena, a sada ćemo uz predsednika naše zemlje Aleksandra Vučića i nas koji želimo da pratimo njegovu politiku, podići Srbiju da stoji uspravno. Ko ima pravo na palilulske kartice? Da li svi? Svi građani. Svi građani opštine Palilula? Opštine Palilula, dovoljno je da dođu da popune jedan obrazac, dobit će palilulsku karticu sa prospektom preko 50 kompanija koje im nude popust. Znači, ja sad ne mogu ni da vam nabrojim koje su to sve kompanije, ali ljudi su ovde vredno i marljivo radili, obišli sve te ljude, sa njima razgovarali, potpisali sporazume gde ljudi sa palilulskom karticom, ko ima naravno palilulsku karticu sa teritorije opštine Palilula, jer mora da bude stanovnik opštine Palilula, može da ostvari popuste. I to možda deluje bizarno ili ovako i onako, ali vi u kućnom budžetu, kada imate 5-6 kompanija gde ćete nešto da pazarite i vidite da ste uštedili možda na mesečnom nivou 5-6 hiljada dinara, to nije malo. To nije malo. Znači, omogućili smo da kroz privatni sektor imamo podršku, jer privatni i javni sektor moraju konačno da se ukrste i da budu saveznici u borbi za bolju Srbiju. I mi to svakodnevno radimo. I zahvalan sam ovim ljudima, a kad ste već pitali o privrednicima, mi smo imali pre nekoliko dana posetu iz Rusije, iz oblasti Obninska, koja je, ako govorimo o privredi i o nauci, u Rusiji broj 1 kao grad i kao oblast, što da vam kažem, grad od 10.000 stanovnika koji ima neverovatan veliki broj kompanija i ljudi iz drugih delova dolaze tu da rade. Bili su ovde kod nas i mi smo ih upoznali sa našim privrednicima koji prave podzemne kontejnere, nadzemne kontejnere, koji se bave domaćim lekovitim čajevima, koji se bave i određenim drugim delatnostima. Napravili smo sastanak, razmenili su kontakte, razmenili su portfolio svojih firmi i svojih mogućnosti koje mogu da uspostave u budućnosti i već očekujemo iduće godine da naša privredna delegacija sa Palilule ode kod njih u posetu, ne bi li napravili neku saradnju na obostrano zadovoljstvo. Pomenuli ste da je privrednicima neophodna infrastruktura. Kakvu poslovnu klimu oni zatiču u opštini Palilula? Znači, rekli ste da je nekoliko novih firmi otvoreno i sve to. Da li su zadovoljni, da li proširuju svoje pogone, da li ostaju ovde i planiraju nešto više? Da, pa evo ja bih vam dao jedan predlog, vi uvek možete dobiti, da kažemo, iz APR-a ili ovde kod nas, gde god hoćete sve privredne subjekte na teritoriji opštine Palilula. Možete svakoga da pitate, da pozovete u neformalnoj anketi ili javno da pitate kakav imaju odnos sa opštinom i da li su zadovoljni našim radom. Ne volim da ističem i da ja govorim o njihovo ime. Ono što ja mogu da zaključim kroz impulse razgovora sa njima, da su zadovoljni. Da li žele da bude bolje, da imaju još veće i poreske i ovakve i onakve olakšice, pa to svako želi i to je normalno. Ali od nas će uvek dobiti odgovor, uvek će dobiti dobru koordinaciju sa svim institucijama koje su za njih važne i za njihovu delatnost i dobit će ponudu da zajedno nešto radimo za naše sugrađane. A na nama je da privučemo i dovučemo infrastrukturu, uložimo novac, omogućimo im najbolje uslove za rad. Nekad to možda ide sporije, nekada je to na zadovoljavajućoj nivou i brzini, ali mi se trudimo i uvek se javimo na telefon i ne dajemo nerealna obećanja. Ali što se tiče privrede na Paliluli, ono što meni uliva poverenje, ali opet, eto, moram da naglasim, zahvaljujući viziji, zahvaljujući energiji predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je neverovatno, ali uspeo da napravi takve odnose sa Kinom, gde Kinezi danas uložu u Srbiju novac. Mi očekujemo u narednim mesecima da jedan industrijski park
Znači da otpočne se gradnja industrijskog parka baš na teritoriji opštine Palilula. Pa moje srce će biti prepuno ako se to desi. Ako mi dobijemo industrijski park na teritoriji opštine Palilula koji broji i predviđa da će se tu zaposliti od 5 do 10 hiljada ljudi, pa za ovaj kraj nema veća sreća. Šta to znači? Koliko je to novo zaposlenih, koliko je to kooperanata koji će tu da rade, koliko je to ljudi koji će, koliko je to u opštini i u gradu novca od ubiranja poreza, što posle opet dođe u budžet pa se izgrađuju bolnice, škole, vrtići i ostale javne institucije. Pa to je neverovatan događaj za nas. To je nešto jače nego mita u Obrenovcu. A mi imamo blok A ili blok 5, kako se sad zove, jednu parcelu od 100 hektara, koja će biti namenjena baš kao u Obrenovcu gde je izgrađena mita za nove investicije, što domaće, što strane teritorije naše opštine. To je na Pančačkom putu s desne strane, 2 km s desne strane, gde sada dovlačimo infrastrukturu sa gradom Beogradom, da omogućimo da se tu širi industrijska zona i da se tu zapošljavaju ljudi i otvaraju fabrike. Neka dođe 2 fabrike, pa mi smo napravili ekonomski bum na teritoriji ne samo opštine, nego grada Beograda. Takođe imamo u planu izgradnju novog mosta preko Dunava, koji će povezati levu obalu preko Ade Huje sa tunelom koji će biti kroz Mirjevsko brdo i izlazimo na obilaznicu oko Beograda. Pa, šta da vam kažem? Što to znači za... Pa to znači da smo mi otvoreni za investicije, da smo mi ekonomski otvoreni. Pa do pre 5 godina, do pre 4-5 godina, bez ovog mosta, Pupinovog mosta, ovaj deo opštine, bez obzira što je atraktivan i ima veliku površinu, je jednostavno bilo slepo crevo. Danas mi imamo autoput, ne vodi se tako, ali autoput sa 6 traka koji prolazi kroz našu opštinu, koji nas povezuje sa svim pravcima u našoj zemlji, prema svim granicama. Sa ovim mostom mi imamo potpunu obilaznicu oko Beograda, što znači da će industrijska zona na levoj obali, pored naravno komercijalnog sadržaja, industrijska zona će imati i u tom bloku 5 i u industrijskom ovamo parku koji će se praviti na celoj toj teritoriji, pošto tu osim industrijskog parka imamo nekoliko hiljada hektara i sad se rade urbanistički planovi u Zavodu za urbanizam koji će omogućiti da imamo i komercijalni sadržaj i sportski sadržaj i jedan deo industrijskog sadržaja. U narednih 5-6 godina za nas je to sve. Za ovaj narod na teritoriji naše opštine je to i veći standard, i bolja ponuda, i veća ponuda, i radna mesta, i veći porez u gradu, veći porez u opštini, veći porez u Republici. Tako se diže ekonomija. Tako se diže ekonomija što vam nije teško 5 puta dodete u Kinu i da razgovarate, da molite nekoga ko vodi neuporedivo veću zemlju u odnosu na vas. Ali da stojite ponosno i da kažete da, mi želimo da vam otvorimo vrata, da dođete, da uložite novac. Mi želimo da rešimo Železaru, želimo da rešimo RTV Bor, želimo da rešimo sve one i da odvežemo one Gordijeve čvorove koji ovi ne da nisu hteli, nego nisu uopšte ni pomišljali, nisu imali vremena. Morali su da podižu kredite, da pune džepove i da pobeđuju na izborima. Na osnovu toga što će nekome da kažu, evo, samo što sutra nije bolje. Samo sad zaokružite i sutra je već bolje. A to što nam ide kamata od 8%, a to što ne možemo glavnicu da krenemo, da počnemo da otplaćujemo godinama, to ljudi ne znaju, zato što im to niko nije govorio. A kao što vidite, predsednik Aleksandar Vučić i o najtežim stvarima i problemima koje su mnogi gurali po tepih i to nikada nisu hteli da iznesu u javnost, on baš o tome najviše govori. Zato što ljudi moraju da znaju u kakvoj se situaciji nalazimo, gde smo mi u ovom trenutku i šta mora da uradimo da bismo sačuvali mir, stabilnost i ekonomiju koja je krenula da raste. Pa najlakše terati inat, najlakše pozivati na rat, najlakše se junačiti i udarati u grudi. Ali videli smo to kako izgleda. Više puta. Više ni jednog čoveka ne smemo u našoj zemlji da izgubimo, ni jedno dete, ni jednu generaciju zbog bilo kakvih ratova. Vodit ćemo ekonomske ratove, da budemo najbolji, da podižemo standard i da otvorimo vrata našim ljudima u Evropi i svetu. Da imamo i da vratimo tu pamet koja je otišla pre 20 ili 10 ili 15 godina u svet, da vratimo da ovde ulažu svoj intelekt, a da mi to pretočimo u ekonomiju. To su naši ciljevi. To su naši ciljevi. Možda djeluje kao utopija, ali nije, zato što je to realno isprovodivo, ali mora da verujete u to što radite, kao što veruje predsjednik Srbije, da bismo osetili konkretne rezultate. I da svi podržimo, ne samo da kukamo i da govorimo kako ovo nije dobro, ono nije dobro. Pa nikad neće biti dobro ako pre svega u glavi nam nije dobro.
Znači moramo da gledamo pozitivno, da ne budemo uvek destruktivni i da mislimo da je ceo svet protiv nas, nego da se svi zajedno borimo da dokažemo da možemo biti bolji od drugih. Ako ništa drugo, barem ovih oko nas. Znači to su stvari kojima se bavimo, to su stvari koje pričamo na svakom mestu, od vrata do vrata, od kuće do kuće, na tribinama, ovde u mom kabinetu, gde god. To jednostavno na ovaj način pričamo sa građanima. I oni to razumeju. Građani tekako vide razliku, veliku razliku između načina i ophođenja vođenja države do 2012-13. godine i posle toga. Pre svega pristup poslu, gde ste imali predsjednika Borisa Tadića, koji je najsrećniji bio kada se budi u Severinine pesme, a onda ide u Hrvatsku ne bi li je negde sreo, do toga da imamo čoveka koji u 6:15 na poslu do 11, do ponoći i bori se za našu zemlju. Bori se za našu zemlju, za našu ekonomiju i za naše generacije koje će doći. I mi nemamo tu taj luksus da kažemo da taj tempo ne možemo da pratimo, možemo samo se zahvalimo i da kažemo da nismo dorasli, ako bilo ko misli da to ne može da izvrti. Kako je vaša saradnja sa Vladom Republike Srbije? Izvanredna. Mislim, prva instanca naše saradnje, naravno sa gradom Beogradom, obzirom da mi u infrastrukturnom smislu zaista dosta zavisimo od javnih preduzeća grada Beograda, sekretarijata, tu imamo nevjerovatno dobru saradnju, a što se tiče Vlade Republike Srbije, zaista imamo izvanrednu saradnju. Što se tiče premijerke Ane Brnabić i ministara, ono što želim da naglasim, dosta dobru saradnju imamo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa ministrom Nebojšom Stefanovićem, koji je na njegovu ličnu inicijativu nama dao predlog da u svim školama na teritoriji naše opštine, 17 škola, ugradimo video nadzor i povežemo sa policijskim stanicama na teritoriji naše opštine. Znači imamo 2 policijske stanice, jedna za desnu i jedna za levu obalu. Na taj način u svakom trenutku policija može da obavlja jedan dobar monitoring šta se dešava u školskim dvorištima, ne samo u toku časova kada je tu i nastavničko osoblje, nego i u noćnim satima i vikendom i kada deca ne idu u školu, da vidimo ko to pokušava da truje našu decu, da diluje drogu u školskim dvorištima ili bilo šta drugo da radi, ako ništa drugo, barem da skrnavi inventar ili da šara fasade, lomi ograde i tako dalje. I stopa takvog načina ponašanja, odnosno tih krivičnih, a negdje i prekršajnih dela je znatno smanjena u 2017. i 2018. godini. Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova unapredilo svoj vozni park, što je nama veoma važno, i kupili su nove automobile, jer ovo je ogromna teritorija, vi ne možete sa 2 automobila da pokrete celu teritoriju, a pogotovo sa 2 neispravna automobila. Ali sada imamo, u što se tiče policije, modern vozni park, nove automobile i odmah se oseti bolji rad, veća disciplina i to se pokazuje kao što vidite ovaj papiri ovdje ispred mene, ovdje nema laži, nema prevare, sve je transparentno oko rezultata, šta smo uradili, a šta treba, tako i ovdje odmah vidite po krivičnim delima, prekršajnim delima, po postupcima, po svemu, po intervencijama, da rezultati su dosta bolji nego što su bili ranije. Kakva je uopšte bezbednost na nivou opštine Palilula? Na kom je to jednom nivou? Sad ste pomenuli da je u školama bezbednost podignuta, ali samo i opštine? Naš primarni cilj bio je da pokrijemo sve škole, a mislim da ćemo u 2019. godini, u zavisnosti od budžeta, to uraditi i sa vrtićima. Bezbednost, pa mogu reći da je na zadovoljavajućem nivou. Uvek to može, naravno, više i može bolje. Međutim, ja sam to veoma često govorio i u kontaktu sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem, a i sa lokalnom policijom i pre svega sa direktorima škola i nastavnicima, da mi moramo mi smo to počeli, ali sad figurativno govorimo od ovog trenutka dok ovde sedimo, da se bavimo preventivom, da deci uzrasta od 7, 8, 9, 10 godina usađujemo kako se treba ponašati, šta je to što je dobro, šta je to što je loše, upoznati sa svim, i to smo pravili i uradili smo 15 ili 20 tribina sa načelnikom Beogradske policije i sa lokalnom policijom i sa predavačima iz nevladinog sektora, kako da se upoznaju i kako da primete nedozvoljene supstance koje se nalaze oko njih. Zato što su se pojavile nove droge koje su u vidu žvakaćih guma, u vidu bombona, deca to ne mogu da prepoznaju.
zato smo iz tog razloga edukativne radionice provodili da decu i njihove roditelje upoznamo sa svim pretećim elementima eksternim oko njih koji se nalaze, kako da prepoznaju nekoga ko želi nešto da da njihovoj deci što nije dozvoljeno, ili već ako deca uđu u neki problem, kako da roditelji prepoznaju da se tu nešto dešava i kome treba da se obrate. Zato smo napravili jedan dobar krug i uvezali opštinu, škole, policiju, socijalu i onda imamo informacije o svakom trenutku sa kojim raspolažemo i možemo da reagujemo na vreme. Pored najmlađih ne možemo da zanemarimo ni najstarije. Kakav status oni imaju u opštini Palilula? Da li imaju neke povlastice, neke mogućnosti, neke prava? Što se tiče najstarijih sugrađana, ja pre svega moram da naglasim da sam ja ponosan na njih. Ponosan sam na njih za sve ono što su uradili za našu zemlju u prethodnih 30-40 godina, za ove reforme koje su izneli zajedno sa nama i na svojim leđima poneli najveći teret, kako bi njihovi unuci, kako bi generacije koje dolaze imale jednu stabilnu ekonomsku situaciju u zemlji, živele bolje. Pre svega, da bilo što drugo kažem, želim da kažem jedno veliko hvala za sve što ste uradili. A što se tiče opštine Palilula, pa oni su nama nekako, sa njima imamo najbolju saradnju. Svakodnevno sedimo, pričamo, razgovaramo, pravimo druženja u šahu, u dominama, obilazimo, pričamo, znači jednostavno tu smo da čujemo sve njihove zahteve. Ja veoma često volim da kažem, mi imamo, kad kažem mi, mislim i moj tim, negde prosek je 32-3 godine, mi smo mladi, imamo dosta energije, ali sa njima se konsultujemo oko tih nekih životnih stvari i iskustva i onda veoma često volim da kažem, ukrstiti i uklopiti, inkorporirati energiju i iskustvo, pa to mora da bude rezultat. A što se tiče njih, mi svake godine, tokom čitave godine, osim ako je loše vreme, družimo se sa njima na izletima, putujemo po čitavoj Srbiji, želimo da im se zahvalimo za sve ono što su radili za nas, želimo da čujemo od njih i uvek neko od nas ide sa njima, znači nije to ono samo ajde vidite pa ćao vidimo se, to je zbog neke kampanje ili bilo čega drugog, ne, uvek ili ja ili članovi veća idu sa njima na izlete, razgovaraju, da oni imaju dosta vremena da primete i određene stvari koje se dešavaju u društvu i u našoj lokalnoj zajednici i na taj način mi dobijamo informacije, sa njima se družimo. A ono što želim da kažem u ovom novom domu zdravlja koji ćemo izgraditi u narednih 2 godine, to je godinu i po dana, imat ćemo jedan deo koji će biti za penzionere, za njihovo druženje, gde će oni moći da provode slobodno vreme, gde ćemo praviti određene akcije zajedno sa njima i jedno opet ponavljam veliko hvala. Takođe u ustanovi kulture Vlada Divljan imamo besplatne predstave, ne samo za penzionere, nego za sve građane, ali i za penzionere. Besplatne predstave tokom čitave godine, imamo letnje scene, takođe besplatne predstave na otvorenom, znači jedan veliki spektar ponude i u životu i u oblasti kulture koje mi nudimo našim sugrađanima. Sve je potpuno besplatno, to ne košta mnogo, ali to mnogo znači za budućnost naše zemlje u svakom smislu te reči. Rekli ste da je vaš tim mlad. Kako ste zadovoljni radom opštinskih službi i uopšte svog tima? Pa zadovoljan sam. Zadovoljan sam, tim jeste zaista mlad, to su mladi ljudi željni dokazivanja, željni da pokažu koliko mogu, šta mogu, naravno željni i ambicije. I iskreno uvek sam birao ljude oko sebe koji žele da pokažu ambiciju. Iz 2 razloga. Prvo što treba dati šansu takvim ljudima jer znači da sa svojom energijom žele nešto da preokrenu na bolje, a s druge strane ni ja se neću uspavati jer ako se uspavam, ovi što imaju ambiciju veoma brzo će da mi kažu ovde si suvišan. Tako da su to mladi ljudi koji su željni takmičenja, imaju svoje zadatke koje moraju da odrade i da donesu na papiru šta su radili i kako su radili u svakom segmentu. Ako govorimo o članovima veća, jedan tim na koji sam ponosan i mislim da naš cilj jeste da odgovorimo na sve probleme shodno našim mogućnostima i opet ponavljam da ni na koji način ne stavimo ni jednu mrlju ili tačku na obraz predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Evo, polako se bliži kraj ove godine i nova godina. Da li opština Palilula priprema neka iznenađenja za svoje sugrađane? Da, naravno, mi pripremamo iznenađenje koje je već tradicionalno 2 godine, a to je dodela paketića za naše najmlađe sugrađane od 1 do 7 godina u hali Pionir. I
mislim da ćete ispratiti taj događaj, mi ćemo vas pozvati. 2 dana u hali Pionir po 4000 dece. Znači, svako će dobiti paketić, imat ćemo predstavu, Deda Mraza, kulturno-umetnička društva, znači želimo da im ulepšamo, eto, da kažem, uoči nove godine te dane i ti osmesi na našoj deci, to je ono što vam daje energiju da nastavite još vrednije i još marljivije da radite. Takođe, zaboravio sam da kažem što se tiče i ulaganja, pošto sam dosta vremena posvetio o infrastrukturi u nerazvijenim delovima leve obale Dunava, mi smo u proteklih 2 godine rekonstruisali 290 ulaza u stambenim zgradama na teritoriji naše opštine, Karaburma, Višnjička banja, prevashodno, i centralni deo, baš gde ovde sedimo, Takovska, Stari Novak, 27. marta i ostale ulice. To smo uradili na osnovu bezbednostnih procena, odnosno građani su nam slali dopise da žive u veoma nebezbednim zgradama, od toga da otpadaju fasade, do toga da su vrata polomljena, da je staklo svuda, da deca mogu da se poseku, do toga da im ulaze narkomani u ulaze i tako dalje, da je sve išarano, ispisano. Mi smo 200, znači gotovo 300 ulaza rekonstruisali i građanima kao opština omogućili da se osjećaju bezbednije, sigurnije u svojim zgradama i da žive u boljem i lepšem ambijentu. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, bio je Aleksandar Jovičić, predsjednik gradske opštine Palilula. Hvala još jednom. Hvala. Do sledećeg izdanja emisije Gradske teme, prijatno i svako dom.